Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Pen akaprek adim kedo sericulture sai kamalong kahumridam. Chief Conservator of Forest Astai Hemalong Katsa Song Atum Pen Lam Hoyalo Kapajirda. Thanbang Maneswar Kalita Phan Komat Nipon Deda Putak Hills People Cultural Forum Atum Pen Birta Mai Kepha. Kardom Pini Karbi Prime Tama Birta Long Penelisami Rani Timungpi. Tangsi Pini Karbi Prime Tama Birta Arjuikha. Pini Karbi Prime Tama Birta ke Chengsi Lake Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Pen Pini Pen akaprek dima long kedo sericulture sai kamalong kahumri kapedo Tama Birta Kat News along Birta Napali. Karbi Anglong Autonomous Council EM Sericulture in charge Lunsing Teron Pen kahumri damahut Additional Director Rongbong Rongphar OSD Burman Assistant Director Sericulture Sakravarti Lapen Sai Kamasai Kyatum Chetongdo. Aprang pen kiti rengjeng asai kam non EM Lunsing Teron arpukimi kedeng pen puthot kapaching turja phan mathasi GT niphai isiarni sericulture sai kam asai kyatum pen kahumridam. Kahumridam hot kiti rengjeng asai kam kapaching turja phan sai kyatum phang sayamo ke claim kedam arsik jit nang jipu than pachini dekang. Anprata sai kamalong pipia son kavema lapen kenang sot aharmu ke doan non probjin pen kapaklem ponja phan EM pen sai kamasai phua phan lamtoi pitika. Future Pisang Department na kimi claim ponja phan alima. Pwede lam bang ke nilitan na arpunang pidet pen ke chengsi le. Asa long kindam lo kay konong lo department na hem amokha ke awasta we pin lo. Asi staff ta we pin lo si nono bang ke along tina department atum hanta ni than tekang lo jod na ki dorkar ki junala suppose in ki pangreng ahem lai bang abi la si immediate nono ban ni sengson standard ta bang pa tem pit po athe department ta in ki pangreng kam log la ke so in ki pangreng si hala rat ki duk ki su tum han e he me jang re tum han ta our side jod na ki lo charli thek thia tum han ta idong our side pi konong asi ning je the ning ke charong bang la helo ke damtang election se tam ni tum Bharatiya Janata Party kan long para thok ma kita nang pahai la so bang ali pakai ke damtang tan po 2017 pen itula ele tum CM Dr. Kuliram dong hangalang leadership and that pen rada phan ki claim ki mission mateni tum nang jalin so bang ke rada tum hir jume nang tido asin non ni tum bang ta lahaya kam tempon bang ke active ini hang pik ini sampik ratum la ana hir jume nang sila so hir jume itu puthot alang itu makan kosan sikit ceritaan di malah soal bangsa itu klaim nasi department along kita ni tentang asal batch dan itu kerap dia pan kabel income ya non itu check. Sesar lah non kita punya pu iskar biang west kar biang long dan itu nam cek. West kar biang long nili dambek po irrigation tada department dan ini kan senang pelang tu ada daftar lang damji lasan si la sericulture department dan ini damji la bangan itu plan program take bomb national hoptai sepi itu check. Karbi Anglong District Ingnam Rai Komasai Kampen Aron Repen Borengang Hoi ki hok alukipi lapen Ingnam Rai Komasai Kam asa Hemalong sai kam sai kyatum Borengang Hoi amen pen tangka ken pulam hoi ki pialo along jongdunsi Chief Conservator of Forest asai Hemalong Katsa songatum pen lam hoi alu pipajirda. Dr. Tuliram Longhanga Phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM lapen Ingnam Rai Komasai Kam Kilang aphadeng pek det pen Karbi Anglong arlu atheng pitheng prang kerot kang longle ki phur kang lapen arniwang arlong sangte ki phur kang ongsi asang tiar long ta ki thupong bonta pini arni anta kang huatama phan kenepu avela lason se kedam tang surihini ra incorporation kan vosika chiklo Ingnam Rai Komasai Kampen bang suri amuni datuma phan vorenga warsai ki pialo pati ot prailo lapen vorenga warsaya men pen sai kam sai kyatum pen nang am atangka ronglo sitame vorenga warsai ki pialo pati ot kraya phi abai 9 kilong le dara jok Karbi Anglong Territorial Social Security Association atuma phan bang pharo phoso se amuni datum kachoning ridama tengsi pini Karbi Anglong District Ingnam Rai Komasai Hemalong lam hoya lo pipa jirdam
ing nam rai kama sai kama long boring awar saya men pen drong aso phan ka chong thui aron ri pen boring ang hoi ki hok alokipi tangka ke an sai kama sai kya tuma phan ritar lep vek nang ji lapen ke chok cha bang phwa phan ta nep nang ji department pen boring ang hoi ki pia lupa chot kraya tuma phan pache claim long nang ji pusi ke hang pado Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Munghang pen birta mai ke phahut department atum ke chok che dokok purote lam hoyalo nang pino ing sai pupu kapatinia tengsi katsa song atom pen lam hoyalo pipa jir damlo bonta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Munghang pen sai kamalong ke claim ke chok cha sai khia tuma phan nep haijima lapen ke chok cha bang phwa phan kopia kang sai si PG lake moa por si ithan po Here's People Cultural Forum mate HPCF atom pen lang hinamekar mate than bang aphan komat ni pon dalam pen birta mai phapon pasi nerete malong birta na pale Samelang so thana ke parlo inglong hawar lang lokso rongari ME school than bang Maneswar Kalita Phan komat ni pon da puthak Hills People Cultural Forum atom birta mai phasi badule than bang aphan pon sitame prabjin pen kelo dabja phan ke pon da song mate abang phwa dilung aphan tuning report birta maya long ABSU KSA MAC pin piga h ring matum chetong don তেনে যদি হসাকে কোনোবা সংগঠনে কোনোবা ব্যক্তিয়ে তেনে কাৰ্যকলাপ যদি কোনোবা যদি অপহৰণ কৰিছে তেতিয়া হলে এটুত আমি কন্ডেম কৰিছো আৰু আমি এপিল কৰিব বিচাৰো জুন সংগঠনে যি সংগঠনে নাথাকক কোনোবা সংগঠনে যদি কৰিছে তেখেতসকলক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যিহেতুকে এজন শিক্ষকৰ কিমান ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত দায়িত্ব আছে আৰু আমাৰ সমাজত তেওঁলোকে নতুন এটা সমাজ গঠন কৰা এজন দায়িত্ব হিচাপে আমি বিশ্বাস কৰো গতিকে এজন শিক্ষকক অপহৰণ কৰা এজন শিক্ষকক যদি কিবা এটা যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি কৰিছে তেতিয়া হলে খুব ভুল হৈছে আৰু এনে ব্যক্তি একো নোহাকে ঘৰত এটা পুঠিয়াব লাগে বুলি আমি সংগঠনে হক কোনোবা ব্যক্তিয়ে হক আমি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো আৰু আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ জিলা প্ৰশাসন ল এণ্ড অৰ্ডাৰ সকলে এৰা নেপেৰাকে হয়তো সাগে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে তাৰ লগে লগে আমিও ক'ব বিচাৰিছো যদি তেনেকৈ যদি কিবা এটা যদি থাকে তেতিয়া হলে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ সকলেও এই মানে ইয়াতকৈ আৰু কেনে ধৰণে তেওঁলোকৰ সুবিধা থাকে তেনে ধৰণে তেওঁলোকে পদক্ষেপ থাকিব তেওঁলোকে শীঘ্ৰে এটো বস্তুটো মানে তদন্ত আগলৈ আনিব লাগে আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদটো হেতু যাতে এটো বস্তু গুৰুত্ব দিয়ে আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কাৰ্বি আংলঙতো শান্তি ঘূৰাই আনাৰ কথা কৈছে আৰু বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ঐক্যভাৱে ইয়াত বসবাস কৰিব বিচাৰে আমি হেকানে ক'ব বিচাৰিছো যে যোৱাকালি যেটো ঘটনা হৈছে এজন শিক্ষকক যদি ইয়াত ঘৰৰ উভতি নাহিল হে পৰিয়ালসকলৰ মানৱতাৰ চিন্তাধাৰা শীঘ্ৰে তেওঁ যেটো শীঘ্ৰে তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ মানে ৰিলিজ কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী কৰিব বিচাৰিছো আৰু যদি কোনোবা যদি এই কাৰ্যকলাপ যদি তাৰ জড়িত থাকে সংগঠনে হক তেতিয়া হলে এটো বহুত ভুল কাম কৰিছে যাতে শীঘ্ৰে তেওঁ ৰিলিজ কৰিব লাগে বুলি আপোনাৰ লগৰ আগত আমি ক'ব বিচাৰিছো এই লাংহিনত আৰু যেতিয়া আমি তেখেতৰ ঘৰতে আছো তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা আমি আহি কিনি গম পাইছো যে তেখেতৰ পৰিয়াল মানুহে কৈছে যে যোৱাকালিৰ পৰা তেখেতে নাই মানে সন্দেহ হৈছে যে কিবা হৈছে তেখেতৰ মানে কিডনেপ বা হ'ব পাৰে বা কিবা এটা এনে মাষ্টৰ হিচাপে একটা শিক্ষক হিচাপে তেখেতে মানে কাৰো লগত দুশ্মনী নাই বুলি কৈছে তো তেনেহলে মানে আমিও মানে ক'ব বিচাৰিছো যে এজ এ হিলছ পিপল কালচাৰেল ফৰাম বুলি ক'লেতো আমি এইটো ফৰামটো মানে শান্তি বজাই ৰাখাৰ এই সংগঠনটো তো যাতে যেন আমি মানে এইটো দুষ্কাৰী কৰাত মানে যাৰ হাতে থাকক তেখেতক আমি এপিল কৰিব বিচাৰিছো যে লাইক যদি কিবা তেনেকা দুষ্কাৰী কৰা মানুহবিলাকক অতি সোনকালে তেখেতক মানে ঘূৰাই দি আনা স্বাৰ্থত আমি দাবী জনাইছো আৰু ইহঁতৰ এই কামবিলাক আমি নিন্দা জনাইছো তেখেতে এনেকা মাষ্টৰক যদি এনেকা যদি হৈছে বুলি ক'লেতো আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছো যে ইয়াত মানে অতি সোনকালে ইহঁতক মানে ভাল হিচাপত মানে এৰি দিয়া হ'লেতো ভাল মোৰ হিচাপত আৰু আমি SPCF বুলি ক'লেতো আমি শান্তিৰ কাৰণে কাম কৰি আহি আছো আৰু যাতে যেন মানে ইয়াত মানে এটা পৰিয়ালক ইয়াত মানে কাৰ্বি ডিমাচা অসমীয়া বুলি নহয় মানুহ এটা
ঘৰত এনেকুৱা হোৱাটো আমিও মানে দুখ পাওঁ সেইটো কাৰণে আমি আজি আহিছোঁ আৰু যাতে যেন ইয়াত মানে এইটো পৰিয়াল মানুহ আৰু মাষ্টৰক সোনকালে ইয়াত আনি দিয়া এইটো সোনকালে কৰি ল'ব লাগে নৰ্মলম চপৰা ফান বিৰটামো ইংটনিক্সনা আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Madam, aprang si kadogowe kar bianglong ada tuhan si pirta keme Nilimen longsoning jai lapen el sabto nilang mari tuhan na juniri bangla pulo nili asabto kulat cingku adim kulat amen ke ingjai hotel masinal itu kan si hini birta keme do harso birta bangke number 1 bangke kar truck driver teman anstame anam made ador kijun pensi ok anstame pachokono ko ador lake ok an pensi harusi ajat ole tuisan harus pensi chupon loko lapen ala driver pustami jas tami da RC number bansa tikang nam pol pen kopia bus driver kopia auto mehentem da amen tikang nam pol pen te harusi ok anstame chupon loko lapen atake chupon loji athanga bangalalo ka ok doji lang ok doji pare lang ok ka ok ek ok pare karbihan an kopi ma gacho ke labangke dolablo suppose karnu bahaji kalangdang kang moy henten labane dolablo nang humri ikha tapen ako nang system nang busy ikha pardon আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dinamo phi puthot biota long wang thuik long Income Tax Department pen pinyada por phai ke por malong pen lang hi na hitia long ta license ke check asai kapidopon License ke check asai lang hina long tot lapukali Bonta kidam tlangar ni penta akaprek ahitia long ta me siding pon bom long Pini license kilang cari pona long lang hina hiti ko ne ke ong akulat ang bong pen ke long ing coroner cap an baksi legal license do chot pusi pherang kya phan than pachini jong si along vet akulat along go down ta padupon kok pulote gulat apharman anparta stock kapadupon apharman sita me license en nang kok ate retired lapen wholesale aphan ke akaprek a license do lasi pini kelang cari pona long pen komat lapen koloswa kulatsi ke choklim alu ka be matum an ke prabjin pen kachislam labjia phansi apor pipon tanglo lapen license jongsi apor kipia teng penta selam ledet pulote department a hin pen kulat kang hapa sai sidame deng pona ko poputa pherang ke atuma thengno pachinipo Nilimen sar doloitara senior inspector of taxes Nili tum langhin kini pensi ke cenglang ala order tengke nili tum da mama la license ka kidu kabe lai langi checking si wang lo kapen kabe tu mana tum than kang lo notice long kang lo je different kata dam na sunta license tu nai license ave tu bepar klem long le nili tum la expert order teng klem bom lo tenda thek long lo penan kabe si ke ong asuna nili tum ta notice bang stop kang lo apor pilong la si lai chithi kang lo pipima alu dorkaran chithi lamo lan alu ateng lo kenang itu kan long po license man ke sidang non tal tum total bang inkoira nerke bag staff group chithak rab si tum po dukan tin chithak rab dim si tum non check bom kedam tang army kaminan kuma long phe ga hichino kami la pusona siding la pusona siding bom ni tum ke cheng ke ho haragat pen lo haragat tang lo ni komen lo non bang langhin koloni center dola itu pul langhin bang prang lo ini koloni bang ke bojar do ikok mat sabso kator ado koi masin itu koloni bang dam lo center bang dagin koloni itu langhin tanggat untuk ala bang so trading license of film masuk ko information ba eta okay al apa saja dola license akini keklem fan kulote documents kenang sot bang ke domicile certificate voters ID ke town committee NOC একটা দলাং la gambra certificate dole chho labang so license akinang sotte mainly gela town area kun
tahun tu kena dukan dulu tu lagi dang license bejan na bepar claim tu na first license emang ni license abe pula tu bepar claim long le lapun dia aje ha kulat do je hala jineba langa bong peni stop bom lapun hala ko extra ko gelamala dukan tu kami pado hala tuma son je double license nai ma license stokis dulu tu lapta belek license na ko alam tu huru tu ma belak hai la godan do lai ta extra na ko lang ta wholesale do retail do nitum lai lang pon bom lang pon ke sini tunta ne bom list kuri pon bom entry pon bom lapun dia labang semua nang itu mapor pipen alang itu no pi coding license tu kami je salam ide lugan nang itu mai hin kopine kang sai pon do kang sai pan ini tum no headquarter dampo report ipo la authority tu mang menti tu nai ko ini authority base tum chohong itu ko pimarang ko itu te bon pon ini tunta authority order ave te ni tum nang ko tham daklan kan Puloni constituency ka parlo Chumang Rongphar arong along pini Jal Jiwan Mission asai ke claim bo mahut pherang ke atum ka humri ka pedoda mahut sai ke claim ke dam ke sai open amina lia phan matha ronga son ke thek dam long abirta kat ni salong birta nang pale Rara tum ki jona lang ki sung pen kapajok jia phansi sarkar pen Jal Jiwan Mission ice scheme padopon long Bonta Puloni Chumang Rongphar arong along laso asai contractor atum pen ke claim ke dam RD KPP asonsi pherang ke atum ka humri da mahut ke thek dam longa puthak birta nangle Puloni constituency ka parlo Chumang Rongphar arong along Howrah-Ghat PHE subdivision pen Jal Jiwan Mission asai ledam long laso asai ke claim mate contractor Nogendro Singh pusi penna atum pen pachini pon JRP tanki bi ponang jadim Sintek thini ke thomsi bipon rong lasila so asaya long PHA long ke claim atum ta kachrap tun tong ke doni pine arona tengpen claim pon pedet lasi Puloni MAC lapen Howrah-Ghat MLA atum langdun chari pen sai ke claim vek aphan kang sai ponja phansi rara tum pen kachuning ri padu Tang dipini karbi prime tama biota bangela pansi kangton iklang 2 me thak me kurwang thu